kan channel clear tu te chibai ule Indian Army anin chhék khol mek Indo rilrûk deuhem ni don ni ilo thlir ho le teng u voiduai lo in biak na to ma se Indo China ramrilama boruak ala dai hlei thei meu lo classic la chu lo thleng don to boxia Indian Army lam chuan an sipai singthum sanga chuang zet manrua tur chu a chhék khol ta chur mai le tuna India sipai te omne hi fit sing khat sang ni asang te ni in -50 degrees Celsius avot te ni Indian Army te soidan chuan tundin muna helai muna sipai omte tan hian thom nolum eitur damdoi le silai mu kum khat dai tura oma masi Indo na machon tura inbuatsaih angai sia Bungrua hi alutuk omlova chhék kholan tumani boina chua phona mun pangong lake le galwan valley muna Indian Army te omna hi asang thlar hle maya sea level atanga te in fit sing khat le sang le chuang zeta sang te ni in aboruak vo dan tur chu in riat thiam mayarin om kan soi photo ang khan hetianga India le China anin epreng hian ramrilama sipai tam tak enkol na sen so angai dona kan Indian economy hian anmamo aphu ruk sak thei rengangem tun classic vuak ve ta man tur ringota tan hian heng sipai singthum sanga vel te hian ral thuam man le eile in telmi alovin thom nolum le inti lumna tan ringot crore zali chuang anmamo a awm zia chu sipai pakhat hian classic donan India rupees 1 lakh vel anmamo ani tuna India sipai te man tura an soite chu jacket thuwa thuma cha kortlon boot termit snow goggle an ti mai le face mask te ani a heng baka hian puan in boruak lumpe chuak thei te pon mamo dona engkim maya hian insen sawangai hle dona ni tin eile in po hi a hau tak hle maya abik taka siam eitur an mamo a heng zong ngai tua hian in rem na hlut zia alang chiang hle kan ti thei ome Moscow khopuya rampani in biak na khan boruak a thak danglam vak talova the Hindu in a Thar landan chuan ladak borvela hian India ram square kilometer sang khat vel zet chu China PLA ten an thunun meka China kuta India ram om zau zia kan riat thiam theinan India capital Delhi khu square kilometer sang zali somruk pali ania awm zia chu Delhi khopui tiat deuh tho hi India leilung PLA te thunei na huam chunga a om mek ti nani China hian heng ramte hi an thla don lo ti achiang viu ta a kan India sarkar hian engtin nge ma lak ve zel don ni China lam hian November December thla a line of actual control LAC China Prime Minister Zhou Enlai le Indian Prime Minister Ru in biak na anga siam kha an man thu le chumi anga status quo an zom thu an puanga India lam hian LAC 1993 kha man an du zo kani PLA hian sang ni som pasari doglam boina atang to khan Indian border vel hin na satakin an theina zong nen ven himantuma sipai po noi ni lai PLA chona da rang ni in an soi September ni som panga khan Indian Air Force Transport Aircraft C17 chuan Indian Army te mamo chak khai tam tham tak ladaka ahanda a Indian Defence Minister Rajnath Singh chuan India chu engkim machon turina in peyani ati Rajnath Singh chuan China chet angin kan cheve to dona kan sipai te mamo ang kan pezelang turam po machon turin engkim kanin ring reng to ani ti in China vaw khan na ni om tak thua soyani Arunachal Pradesh lama PLA 10 anron thar tho le anrina wangin Indian Army te chuan uluk le zualin ven himna an kalpui le to boka PLA te hi India ram anron lut le teu thin hle ni in kan sipai te hian an soyani tuna hian LAC atanga kilometer som ni vel le kan naya anom meka India ram aron lu an tum charani China chuan doklam lama po malak na Thar anei ve renga commander level in biak na omle tura po telan tum le tum lo thu hi Indian Army te hne na engma an la hriat tir lo ani PLA lam hian Moscow in biak na nei nu khan engthil ma danglam na om lo ni in an soi ve bok
heti lai hian Pakistani sipai te kutuar India sipai chu a hliam tuar lovin September ni som panga khan athita a Sundarbanu sector Rajouri Jammu and Kashmir line of control a Pakistan sipai te chuan silain India sipai te an ron ka pa Indian Army lam hian an chang let ve ngal boka vandoi thak takin Naik Anis Thomas chuan Pakistan silai mu atong fu hlo maya a hliam tuar lovin a thi puita ani Lieutenant Colonel Devendra Anand chuan sipai dang officer pakhat telin hliam pathum an om thu soibok ramri lam hi a boi noi reng maya China lam ai hian Pakistan lama hian nun na kan chan tam to zoka mase ramri lama dang lam na thleng ngai ran lova boruak a san pha viau chuang lem lo bok China ramri lam thung hi nun na kan chan ngai meu lova maro chu ramri Elesia dang lam reng awangin boruak hi asang le thut ta thina ni sipai nun na ain ramri hi alo poimo zok dai ti alang chiang hle mai ole clear to 10 in lo beng var pui kan be sei kan channel in lo clear thina in chunga lom thu kan